Odofo yemo obibia akwaba eba Nsempafie TV. Na anope asema abeto ye ponso. Yesi babani bi de sikan awo eye ne girlfriend a oko senior high school. Na asem no nchiremu yesi nanu Friday ya eye aban ema a school for midterm. Ena abaye ya oko school ewo Nsutam Senior High Technical School ewo Abuakwa-North District Eastern Region. Abaye chese Friday ena ofri school mu chese wanko fie straight. Ne chese abaye ekwasle na dofo ewo Akyem-Nsutem. Na abaye ye kire owo SS2 wodi mfie dunwotwe sine Emeka ye no. Na obi nim na esiye obi koba brin shop ho akwakoyi ne ti ene se oduru ho abaye yi ena oda ho moja etunu chese ye tira ye de sekan awowo no baako mienu miensa na odofo ana nipa okopie asemi so ena ntempena oma apusufo asote ya ye befa amum no de koye na abrantie yi ye tira apusufo akonifie yankoto no samre ye ode ne ho akawura asemi akoye awrehosem papa ama Kyebi Government Hospital eho na yede abaye yi nemum akoto ye koye autopsy ne yahwe ade potia esiye ana ema abaye yi ehwe ne nkwa na asukufuo amaba yebetumfo ya mametem owo se wo yeden wohwem na wokọ asukufuo no mohwem huye papa ana wobeko babia kura o se wo ma wadanfo bi ana ohu nipa bi ehu babia wokọ we abaye yi akohia nkwanhia wo sen enti Nsempafie TV wohwe abaye yi ne mfonyi ena daso yi ntese abaye ogina so papa wohwe abaye de wasi ahye ne more ne ntade hye na otum se wasoro papa yi mayai na wohwe video ya wodi kan hwe yi wohwe asa na abaye esa TikTok na kama ye se slekinfo abrabo yi ebi wa abaye ni so pa maya no ebetumfo munhwe ye ne wiase no ayehu papa ene sikani brentim rantie no wodi agoro obi age okra afi wonsem enti samre Nsempafie TV yedi yeni bedi asem nachi ne befiri mu ababia no etiefo ye beye hu video ne edi abrewo enti samre subscribe na like na share video no na tap notification bell no so na ye the second part ne eba wotu wotmenya konya na wahwe Nsempafie TV ni